Ghana wo ware ya ma certificate ni kire se wa wale awale na gu certificate na be adwuma na enya adwuma enti that time na awale na gu no ho na be certificate no enya adwuma bi ba sa awale ni mu ya aba so ti ase me ka kire o mo se nya ade se judge no obetimi approve se we enye kuna na we enye kuna nya de so obetimi because e wo judge se court marriage ni nya adwuma na kire se efia mamere wa anya antum ana wo gina so se efia ware no afia mamere no enya adwuma court marriage wa anya antum ana ne wakwa gina efia mamere so court marriage wa anya antum prove a man timi afa manti no prove be ya so man timi an prove an che no say certificate e original aha me pa cha judge no wakwa German da minim so wakwa German da ya minim enti na adwuma ne sign as a judge nipa ne de bibia ba onti ase Ghana ha ye o German embassy wo Ghana ha o wo betima frɛ wo mo agi German fo number agina so aye o hwehwemu ade bibia koso ana abusua panyini se ya ba ya otumi de bai ya ba ya ma ade no wanfa ya ba ya ma mi so kan mo mawu ni ho dem ade no wanfa na ba eti se na se sansem na ogbe agene kan tumi ya adwuma dia ade no wamo abusua panyini nsem no nyina nto agu because o dance ni bia o bayini bia no usi na wuni ho question be abusua bia na wuni ho ba yina so ade ma abusua panyina na hwe se o mo se German ensem no endi mu dia Ghana for problem o German ho mo problem o German adentia se ma mi akosu ase wa so tie mi a onko German embassy onsanko no onko kan kire o mo se oni ni kunu ni nyina no o mo na kire se o mo nya Ghana fo biem o mo ye German fo na mom German krata na o mo de ba ye na Ghana fo court se o mo nyi ntum enti anyam bia no hia ni kunu ba bia ni kunu wo bia no o ye German dia o me fa funu no mfa nko na wo mo mato ayie lumba ayie na o mato so o mo be ye ayie no o mo kwa ayie o German ho lumba ayie no o mato na na sembe na wo me se o mato lumba ayie ha mo na aton mo to ni sen so mo to mo de ye den enyo mo busuani o mo ye den to ayie si ye nto ayie a ma mi akosu abrempoma e be ka se committee na o mo de ye 1 week no ahoho nko a wu ba ufi ayie meto ye committee wo dabi se ayie ni ye nto e fa nkwa dwendwe mo ye nto ayie na e ba ne sen na sa committee ni ye gu no new committee ya yasa ati so a ma me akosu abrempoma ya say complain say ahoho nko a kire na be ye nkwa dwendwe mo ke se Ghana ye sua de a aya na bebere na de otan na tie me black power wo de otan tie me a wo be kwa kwetena ba bia hunyansa ba sa tam se wonim nyansa ka be so woni wagimi so ti ase se wonim nyansa ka be so wagimi pa ye ka nyansa na bi mu di agoro ma me ni complaini aden no na ni nua be ma awu yati committee na won ka ho e ka ba de be ma ho a se ye nto ayie na e ba ne se na ahoho mom e na ye funeral committee enti yemusa yewura santehene na dawroma we de me bɔ me mu ase ka asem se emra ne nua ba